Pozdrav, danas za vas imam novo otpakiranje. Ovaj puta radi se o grafičkoj kartici iz AMD-ove serije Radeon HD 7700. Kao što vidite, kartica koju otpakiram je MSI Radeon HD 7770, overclock verzija s 1 GB GDDR5 grafičke memorije. Prednja strana kutije, stražnja strana kutije. Na stražnjoj strani kutije nalaze se informacije o samoj kartici, o specifikacije, opis mogućnosti kartice te opis MSI Afterburner softvera i to na više jezika. Navodi se i kako su u kartici korišteni čvrsti kondenzatori sa životnim vijekom dužim od 10 godina pri gamingu i temperaturi od 70 stupnjeva. Počinjemo sa otpakiravanjem. U kutiji nalazimo upute za instalaciju grafičke kartice, samu karticu, dva Molex na 6 pin PCI Express power adapter, DVI na VGA adapter, DVI na VGA adapter, to vjerojatno mnogi neće trebati, CD sa driverima i MSI-ovim softverom, koje vjerojatno treba skinuti novije sa AMD-ovih i MSI-ovih stranica, te popratnu dokumentaciju. I to na više jezika, naravno. Malo opis slađenja softvera i ostalog. U boji, naravno. Kartica je tu. Ovako je važno. Sama kartica ima dual slot hladnjak s dva 8 cm ventilatora i jednom toplovodnom cijevi. Aluminijski je heatsink, odnosno hladnjak, toplovodna cijev je bakrena. Od priključaka imamo DVI, imamo jedan HDMI i dva mini DisplayPort konektora. MSI je pri izradi koristio AMD-ov stok, odnosno referentni dizajn printed circuit boarda, odnosno tiskane pločice. Nije ništa modificirano, znači kako je AMD zamislio tako jeste. Kartica treba jedan PCI Express Power konektor, te podržava jednostruko Crossfire povezivanje. Jednostruki Crossfire. Znači može se upariti sa još jednom karticom iz iste serije. Te naravno mali MSI grill natpis na kućeštu. Da idemo. Dimenzije kartice su, znači dužina kartice sa hladnjakom je 22,5 cm. Širina kartice je sa PCI konektorom, znači 11,2 cm. Svodnički je blago klokana, takt je podignut s 1000 MHz na 1020 MHz za jezgru, dok memorija ima standardni takt od 4500 MHz. Punu recenziju kartice očekujte uskoro u pisanom formatu.
Do idući put.